thir tu le ngai thatu te zir top ni chibai le vek u le kar top te po kan nei chho zela result ngai nom tak tak te po a zela football Thu Leng ten tun truma po ngai thla kha thlir ho na in nei le donang o trumdang ang lo takin Aizawl FC result atang hian bul tran don ta ila Mizoram ayo fe chuak te po titai la ai li ka in lan mek Aizawl FC in an che that tok lo an chun zom zela hun top dona goal an chua thin chu an tuar leya nizana an game khela an mani mola an mikwal Trinity de kan laka sithum fa in ma shoi man ma se hun atop chuan goal thumin an tlom Rajiv Gandhi Stadium a in khel munam taka hian Aizawl FC hian bul an tran thazoka in khel tanatanga minute somthum pasari na lalbir dika chuan ma an shroina goal aron khunga hemi no hian Aizawl FC hian norzi zelin hun top ma shet minute somli pathum na zothan pui chon an goal ni na akhung leya farsa fa sini fain ma an shroi second half an trana minute somga pariat na Aizawl FC tan larin zola chon an goal thum na akhung leya minute somga pariat na sithum fain ma an shroya mol nei tu an ni bok awangin chakngei turangai tepo an ni man ma se Aizawl FC lam hian trumdang ang bokin an goal nei sa te an hum zo ta chuang lova minute somruk pariat na thlengin ma an la shroya minute somruk pakwana Trinity de kantan David Munoz sonin an siphor aron su thena minute somsari pangana David Munoz boken goal dang akhung bel leya an siphor asu then le Aizawl FC hian in theitop chen an goal an venga ma se minute somriat pathum na William Oliveira chon Trinity de kantan an siphor su zona goal aron khunga phur thar zelin hun top ma shet hun pek bel minute som ko pakwana David Munoz on hat-trick asiam na goal aron khung leya Aizawl FC lam hian mol nei tu ni chungin sithum fain ma shroi man ma se goal thumin avan doi zoka an tang zuita anni tihian table tharbera Aizawl FC khelsari atum khat chau la chakin point ruknen som pakhat na an oma an hnoya hian team pakhat chau om toin Bengaluru an ni ya nena chang team Trinity de kan lam ero khelsaria point ko nen pariat na an chho thung Kumin I-League season kalmeka Aizawl FC lam hi hun top hun pek bela goal chho an ching khop maya February ni som panga khan Delhi FC nen anin machon tumin hun pek bel minute som ko pathum na goal an chhoa sikhat fain an tlom March ni kwa khan 1-1 a Shillong la jong nen anin ne tok ngei don nia alan no minute som ko palina goal an chho leya goal ni goal khatin an tlom March ni som pariata minute somriat parukna le minute somriat pariat na goal an chho awangin intercasi laka chakturangai an ni lain 5-4 in an tlom leya April ni khata han sikhat fine an chakdon ni hin alang mana ma se minute somriat pangana goal an chhoa heta po hin draw result an nei le December ni som pali khan minute somriat pasari na le minute som ko patni na goal an chho wangin ma shroi tu ni ren ron ma se hun top dona goal an chho wang hin goal ni goal khatin an tlom leya December ni som pariat khan Real Kashmir laka sikhat fine ma an shroya ma se minute som ko na goal an chho wangin an in draw le kum thara an game khelma sakbera Trinity de kan laka sithum faya ma an shroi nuwa an chaklo le ta Aizawl FC an van doi kan ti don nge an thatok lo kan ti don le Al Nassr result lama lut chhovele dai taila Al Nassr in nizan lama han kumina an game khelma sakber Saudi Pro League lama point hum an lo chuaka Ronaldo khelmek na team hian an khingpui al khadot chu goal thum goal khatin an ne he in khela hian Al Nassr lam hian goal shot tum som pali an neya al khadat lam hian in goal shot tum sari an nei thunga in khel pumpui thlira po Al Nassr lam an chung nung zoka aphu zokin hne na an changte po titaila kan sei sual lawang nizana in khel monam taka hian goal kan hmuma khop maya in khel an tran deuh chautin minute rukna leka Al khodot team tan Godwin chonin ma an shroina goal khungin Al Nassr hi an barakhai zau maya an goal po hi an veng himrei ang reng khop mai minute somni pariat na thlengin ma an shroya ma se Al Nassr lam hian an norra chu an seng tange nge ya minute somni pakwana
Senegal forward Sadio Mane chon an sipur aron suta first half hun top marshat minute somli pahni na penalty tongin Cristiano Ronaldo chuan ma an hruaina goal aron khunga first half a goal ni goal khatin ma an hruai second half a po Al Nassr an chung nung zoka hun top marshat minute samriat pariat na Al Gana ma siam sak a train Sadio Mane chon goal aron khung bel leya goal dang lu bel zui talovin Sadio Mane goal ni le Cristiano Ronaldo goal khat khung mangin Al Nassr lam hian point hum an lo chuak zui ta an ni ti hian table thar bera Al Nassr hi khelsong palia point som ni pariat nen pathum na anom zui zela avan doi zoga tang Al khadot lam ero table a point som pani ne som palina anom zui ve zel bo he in khela goal khat khung to Cristiano Ronaldo hian in la kalmeka goal som phat a khung tling ta der maya goal khung konga ma hroi mek to Mitrovic goal khat chawin a phak to lo anni hei mai ba kan Cristiano Ronaldo hian record thar te po asiam leya a record nei sa chu khum zelin footballer piang to zinga a goal khung tamber ani na aso nget zela ni zana goal khat a khung hi footballer zin konga goal zakwa som basari a khung kin na anita anni hei mai ba ka kumsom ni palit chungin goal a khung ze bok Saudi Pro League lam kalsan le taila ni zanama Super Copa de España semi-final lama Real Madrid in ne na hlutak changin final an luta an Kingpui Mallorca chu sithum fain har salutuk lovin an ne King Abdullah Sports City Stadium ha in khela hian Real Madrid hian goal shot tum somni pariat an neya target a shot tum som pakhat an nei boka Mallorca lam hian an ngam lo ang reng khop maya goal shot tum riat nei ve ma se target a shot tum khat ma an nei lova korto e tan lo turin engma an tilo tinan itsu he in khela hian in soita kangin atir train real an chung nung zoka an thora ero an seng har ve ang reng khop maya first half a golud lovin an in ne tok second half a po goal kan humai lova minute samruk pathum na ero goal masaber kan muta English midfielder Jude Bellingham chuan Real Madrid tan ma an hruaina goal aron khunga tihian Jude Bellingham hian season tir mang thalo ma se tu naya a che thakop maya inel la sang sang Real Madrid tan tum somni pathum a in lan atangin goal kwa le midang goal khung tur siam sak tum sari anei zuita anne hemi nu hian Real Madrid hian an nor zui zela an thora po sengle tange nge in minute som ko pani na Mallorca defender Martin Chon an lama atilut pala Real Madrid in sini fain ma an hruai he goal bak hi chu goal dang kan mu bel po arinom lo mana ma se minute som ko pangana goal dang kan mu bel leya Lucas Vazquez a siam sak atangin Brazil forward Rodrigo chuan Real Madrid chakchian na goal aron khung leya goal dang lu bel zui talovin Real Madrid hian har salutuk lovin Mallorca hi sethum fain an neya final row pui takin anin pet kai zuita anne Super Copa de España final hitun in rin ni lo tur zan lai pel dar som patni le chan ve hian nei ani don na El Clasico final kan mudon na Real Madrid le Barcelona te King Abdullah Sports City Stadium a champion zok ni anin chu don anne tuna final an khel tur Super Copa de España final hi abo ruak po alien don khop maya champion lai hi Real Madrid an ni ya trum som pathum champion to in champion ngun ber hi Barcelona an ni thonga trum som pali an champion to a Real Madrid an champion chuan Barcelona team hi ni rolin champion ngun ber ni na an chel ve don na Barcelona an champion ani ero chuan champion ngun ber an ni na hi an so nget zui thei don an ni inke result lam kal san taila football thuleng lama lut chho vele donang o tun trum chu Barcelona boy na chungchang atang hian bul tran don taila an boy hanti khan an boy tolova Daniel Mole Pau Victor tetsu Barcelona hian chhor thei turin an siak fel thei ta an ni hemi chungchang a hian higher sport council chu a enroll thu khop maya Spanish Football Association le La Liga lamten Barcelona player poimo patni Dani Olmo le Pau Victor te hi salary cap chungchang wangin an sign thelo tur thu an lo soi towa registration ti fel hun chung po niriat lain apel mana mase Barcelona hi andu sak big deuh nge higher sport council lamchon register an phal saka
nizan lama khan an register fel thei zuita anni hemi chungchanga hianin tlap lom lo an tam khop maya Athletic Bilbao Club President John Poyin hemi chungchang hi thil lo mom lo tak anni Higher Sport Council lam hianin thil hi adik takin kalpui an du lo nge du sakbik an nei bik te hi kaichon ka hre thiam lo khop maya La Liga le Spanish Football Association ten dan kalpui an tumlaya dan diktaka kalpui tur zokin hetianga thil an ti hi hriat thiam a har sakhop mai Barcelona hianin salary cap chungchang wangin boina an toka midang hian tok ve taila hetiang hianin min pomsak vengem ti hi zo na lian tak ani tin Athletic Bilbao Club President chuan asoi hemi chungchang he Spanish club engemaw zat poin an lom lo thu an soi towa ma se Barcelona lam hian an player pahni Dani Olmo le Pau Victor te hi an register fel to thung anni Manchester United lam point an forward chuak mai turanga soi thom leng mek Marcus Rashford mun ruak lo khatu tura tang karas khelia chu senglu an du thu an soi chiang ta ni in alanga Elecube News lamin atarlan dana Napoli winger hi United lam hian Rashford nen in thleng dan te po an ngai to ni in alanga Napoli lam point Rashford an lo du ve tho awangin in thleng kwal dan an ngai to don ni tarlan anni chuti rolling karas khele hi tun din huna Paris Saint-Germain lam point senglu tumin tran an la ve mek bok Cristiano Ronaldo chungchanga John Obi Mikel po aron tong suak vele ta Jamie Carragher ang bokin Obi Mikel hian Cristiano Ronaldo hi ada sang lo hle John Obi Mikel chuan English Premier League ka Thierry Henry aya Cristiano Ronaldo athazok ti tamtak an omma hei hi ke chuka ngai dan ani chi lo anni Ronaldo hi diktakin han chu taila Premier League ka lo khel to zinga player tha rol som thlang don ta ila Ronaldo hi atel phak po karing lo anni Premier League history a chon Thierry Henry hi aro puizokin kei chuan ka hria midang point hei hi an pom tlan karing anni Thierry Henry mai ba ka Eden Hazard te Didier Drogba te Frank Lampard te Sergio Aguero le Kevin De Bruyne te hi Ronaldo chunga an omin ka hrebok tin John Obi Mikel chuan asoi kalam dan chungchang hi comment section a om le tho karinga Thierry Henry ti hi an comment dan ania football commentary te kha han en tawla Henry an ti chialava Thierry Henry tin an commentary na ni ti kha han thar le taila football azin konga khan English Premier League ka an comment dang kha YouTube lama te po lo en le taila Henry ni lovin Thierry Henry tin an comment ani Manchester City lam point thu thar an nei vele ta nizan nama khanin kum samni panga a upa Omar Marmos su senglu an tum ngai thu tarlan ania Fabrizio Romano atarlan dana City club ho tu telam chuan Marmos senglu tur hianin inbiak na po kalpui an tum ni hin atarlang Omar Marmos situn din muna City lam hian amana pau million samruk vel the chu anin huama Frankfurt lam eroin an forward hi pau million samsari panga vel tan lo chon shal an phal lo thu an soi ve thung an indoor zelanga an indoor lotling mai te point arinom ni tarlan ani bok Omar Marmos in season kalmek amhang thakop maya Frankfurt tan hen tum somni pali in lan to hin go som pariat akhung towa midang gol khung tur siam sak tum som pani anei to bok City mai bak atlap lian dang point senglo tumin an hel anni Spanish forward mabak eng tak nei lemin yamal po Neymar ngai sang tu alo ni ve tlat mai tu na ya khan media ten an kom na footballer piang to zinga idol tunge tin zo na zo ani ya lemin yamal chuan kano pante ta tonga ka en tam le ain khel dan te po ka zir thin chu Neymar hi ani ya Santos sa Neymar kharo pui khati emema kumnga mi lek kan i line ain khel kha ka en na sakhop maya kemna wakalu nuwa po kumsari mi kaniya khati hun lai po khan Neymar in khel hi mu nom ka ti thin emema ain khel dan te po ha kalo zir ve thin na ka copy ve na sa thin le a khel dan moi le danglam tak hi mitam takina anti ve thailo aniya chuwang chon ani hi ka idol aniya footballer piang to zinga mi special takani ti hin asoi zui bok Chelsea lam point antar malam thum chak an tumna konga liam delap chu an senglu thai arinom ta ni hin alanga kumsom ni pakhata upa liam delap po hian thuthar bera alandana
Chelsea zom tur hianin a in pei thu le club ho tu te ne na po Chelsea na andor ani chuan lo no lo tura adu thu a sei to ni in alanga season kalme ka che tha mai Ipswich Town forward Liam Delap hi Chelsea lama kan hmu thuai te po arinom chho tran ta Barcelona defender Ronaldo Arawa po achu arinom chho tran ta khop maya thok khat lai khan Barcelona arinom thu le Barcelona nom ati thu sei ma se Barcelona an hantal boy tak ta ka chuan hetlap hi chosan adu ta ni in alanga contractor an hlui po zia atum to lo thu so hin club ho tu te ne na po chho dil na a thelu to ni in alang bok hetiang ani ta chon ama du tu te tan thulomam tak ni turangai ani ya Juventus mai ba ka English Premier League club lian ten ani hi senglu tumin an helmek ani Manchester City lampo in seng that tumin tran an lak chun zom zela ni zan lama khan City lam hian classic transfer kongka in hongmeka an player senglu masak berni turin Victor Reis chu Palmeiras atanga an senglu tur thu an sei chiang ta aman atan hian club pahni te Euro makta doi somlin anin rem thu tarlan ania kumsom pariata upa hi tu na tanga rei lo te a Manchester City player ani to don ti a chiang ta Liverpool in Carabao Cup semi-final first leg ka an ngam lo Tottenham Hotspur chungchang Arne Slot po zo na zo ania Lucas Bekvola red card mu tur chungchang angai dan chu zo ani Arne Slot chuan boina chuak theile in hian la chok chuak thei turang te hi kei chon soi ve ka du lem lawa chuti rolling kha thil du om lo tak ania Beval kha red card mu ngei tur ani amai ro chu thil thleng to ania kan ti dang lam thei lawa kan ti dang lam thei zong chu second leg ka comeback ro puilan tir hi ani chu tiang ti thei tur chang kan thato ka Tottenham Hotspur lampo kan za emema aning khel thatak zeta kanin matson le turpo aphurom le tin asoi Arne Slot hi atong film khorthin dup khop mai kumsang ni somni pali chunga gol khung tam berni na chel tu Victor Gyokeres point to thar anei vele ta January transfer kongka in hongmeka achuak donin mitam takin soima se nizan lama khan Dario AS lamin atarlan dana Gyokeres and Sporting Lisbon chosan atum lo thu asoya classic transfer kongka in hongmeka atlap chu son atum lo thu asoi chiang ni in alang bok Swedish striker hi kan thria theu an goal machine dik tak ania kumliam ta goal somruk chong khung thei kha ania pui hem tak ani amai ro chu transfer kongka in hongmeka du tu tam view ma se a khelmek na tlap hi aza chuasan tumna anei lo thu asoi chiang ta Manchester United defender Harry Maguire po ni zan lama khanin shremna atok vele tatlat maya Sky Sport lamin atarlan dan na football club chunga nilovin motor khalchak em wangin shrem ania thlakhat chung vel motor khal thei to lo tura shrem ani thu puan ani heti megla hian Trent Alexander-Arnold point du tu anei chho zela ni zan lama khanin Bayern Munich chon senglu an du thu an soi vele ta khau maya Liverpool lampoin Joshua Kimmich an lo du ve tho awangin club pahni te anin rem thut mai thei ne tarlan anni Trent Alexander-Arnold hi tun naya ero Real Madrid nen thuk takin seizom anni meka abawruak a transfer news si angai nom chho zelin arinom The Athletic journalist lar takmai David Ornstein point to thar arun neya nizana makhan Arsenal chungchanga angai dan chu ron soyin Ornstein chuan tun din hmuna Arsenal team hi thra angin in ngai ma se Mikel Arteta naute hi an chak tok lova chumi ti chak thei tur chuan transfer kongka in hong mek hi har sa deu ma se an man tangkai apoi modon hle anni Premier League champion no moi choi tumin in boruak atang chho zela chumi ta chuan Liverpool team chu an thato ka in leilo ma se title race an tel reng toang Arsenal team ero title race tel zel an du ni chuan in siam thatbel an mamowa an thatna lai turte chu kan lo soinual towa chumi Mikel Arteta hian a hriat ngei po karing tin asoi Gary Neville point to thar aron nei vele ta season kalmeka player thazwal atarlana tlar hnung lama Virgil van Dijk nge William Saliba idu zok tia zo na zo ania Gary Neville chuan tlang takin soitai la
he chan nei chu mi tam tak point an ria thil lang tlang vek an ni Virgil van Dijk ki player thatak ni ma se tun season ai ro a thatok lo na kan mutam towa kum upa ani to te po alang chiang hle team 11 thlang don ta ila Van Dijk le William Saliba hian thlan jok tur omta se Saliba hi ke chun ka thlang nge hin karinga Van Dijk hi player ro puile thatak ni ma se tun din hona William Saliba aya chunga kada thailawa William Saliba achunga kada Van Dijk hi kada niam jok ani tin Gary Neville chuan asoi tungkar to pathian ni zandarian ne chanve FA Cup third round na in machon tur Manchester United le Arsenal chungchanga England international player hlui Nigel Wittenberg point thu thar arun neya team pani te in machon tura chaktur zoka arun soi vele ta Nigel Wittenberg chen tuna anin machon tur hi amunom hlein ke chun karinga third round chau ni ma se team pani te tan paltlang tur hi ahar sadun khop maya an van doi dun te po ati thei ome chuti rualin tuna anin machon tura hi chuanin tun hnaya an khel dan te en chon Arsenal hi chaktur zoka kanga ya chu mai pelama Arsenal team hi FA Cup no moi choi tura karin po an ni bok chu wang chon United ai chon Arsenal kada chungnung jok tin asoi football pandit na thok mek Steve Nicol point huthar aron nei vele ta ESPN pandit hian Chelsea chuanin Kobe Mainu chu senglut lo tura adu thu asoya United team a player tangkai ve tak le player van tlang mai Chelsea team ina sengnu antum chumak ati thu asoi zui bok Steve Nicol chuan Kobe Mainu hi player thatak chu ania chuti rolin Chelsea hianin ani aya thwa an kol thupa bencha thu te po hi Kobe Mainu aya la thwa te po anni hialin ka shebok chuwang chuanin Chelsea na ani sengnu an mamo na chan hi ke chun ka shelawa ani aya thwa hi an kol tam hle tin Steve Nicol chuan asoi Steve Nicol an asoi zo che Chelsea lampoin an tlar hnung lam thom chak an tum na konga ma gai chu senglu an tum thu tarlan ania gai mana hianin Chelsea lam hian aman phu tok po pek anin huam thu an soi bok hetiang kara hianin AC Milan lampoin an defender poimo Theo Hernandez social an tum lo thu an soi chiang ta Manchester United le Real Madrid tena an o hi contract antima alanei pialama antima ahlim thu an soya anni lam point so tir tumna an nei lo thu an soi zui bok Neymar point tu na ya khan media ten an kom na Lionel Messi le Luis Suarez ten na khel ho le achak thu a soi zau maya Saudi Pro League fak viawe ti lo chuan ani hi a teammate Luis Messi le Suarez atekianga khel le achak ni in alanga Al Hilala a contract ato vele Major League Soccer lama hian akal mai te po arinom Jude Bellingham a una pa Joe Bellingham point thuthar anei zela club lam point an confirm towa Premier League atangin ani hian som tu thatak anei ti puan chian ane tundin mona thuthar bera alan danin Joe Bellingham hi Manchester United le Arsenal ten senglo tumin an hel nia tarlan ani bok Manchester United forward Alejandro Garnacho point a khel na tlap chu chuasan atum thu asoi veta niin thom aleng vele ta hetiang ani ta ka chon Argentine forward Garnacho hi ama du tu Atletico Madrid lama akal mai arinom ni hin TBR football lam chuan antar lang Garnacho hi soita kang khalin Ruben Amorim hnoya khen na mun achang tam lo khop maya hemi wanghen alom nu tuk to lo ni tura ngai anni Spanish La Liga tlam Barcelona lam point Liverpool atangin Darwin Nunes su senglu antum tur thu tarlan ani vele ta Liverpool inashal anphal nia thom leng mek Darwin Nunes si an forward chuak mai turanga thom leng mek Robert Lewandowski mun ruak lo khatu tan an du thu tarlan ani tunrum chu top nan Tottenham Hotspur lama hian lut thaila Tottenham Hotspur lam chuan transfer kongka inhong meka Kolomwani chu senglu antum thu an soi vele ta ama du tu tlap dang te chu makhal antum thu an soi ni hin alang bok Tottenham Hotspur lam hi in seng that antum ve zela umwani hi an senglu thei mai te po arinom umwani hi Paris Saint-Germain lamin lon hin chu an phal thu an soi to kha ani ole khati chin ha tun tumata ni tamai se clear tu te ka channel min ngai lut chakain chunga lom thu ka soi tak meu meu ani like share le subscribe le mahan tan min han lak pui le ula
thu ngai nom tak te nen in mu chho le zel kan tum don nia